kan channel min ngai lut sak tu zong zong te chibai kan buk chewa June ni som le pasari ania Russia le Ukraine lam thu thar kan ngai thang ma in thu thar dang social media luan em mai then khat te in ngai thama sale te ang Sakira ne nan in then nuwa achezia le nung changa wangin Gerard Pique chuan soi sep akai na sa le a Barcelona a lom a lo to lo le Barcelona manager Xavi an tun ma a khel puithin Gerard Pique chu tlang taka hilin anung chang le akhosa zia moi lo taka wang chuan Barcelona a atan rei tak cham na hun a om to lo ti a ril Xavi chuan club tan ruwa man akal pui meka Pique tan mun a om to lo thu soin tuna chuan Camp Nou chu san the ni to ati he thu deng khong tak hi Sakira nen anin then mani chia khan Xavi chuan soi chuakin Pique nung chang thalo lutuk le ache dan professional lo lutuk chu ngai mo ati tak zet ti asoya defender Pique hian khelmual pona thil diklo le harsat na tam tak athenani ati bok kan riat angin Pique le abial nu zai thiam Sakira te chu anin kar boruak achia tak nuwa anin then zuya milar pahni te in then na hian social media lama thom anei lian le ani kha Pique chuan abial nu zai thiam Sakira laka hian fa pahni anei to a ma se arin omlo miawa wangin antana thatlan na tur zoka ngain in then turin thu antitluta ani tundin huna Barca chuan Pique an club achua san huna sum pek tura arwa man euro million somli vela bani in Spanish media sport chuan ata langa Xavian hetiang hian Pique chung changa tongkam nei ma se Pique hian sang ni som ni pali kum thleng Barca hian contract alaneya Barca club lama ero chuan rei tak acham andu pui to lo ni inalanga ni apasal hlui Johnny Depan kuthakin soisa thin ma se athin lungzong sangin ammangai rengti ambar chuana soi chuak vele ta lem chan thiam ti taka filma chau lo po ataka po lem chan alo thiam hle mai ti in apasal hlui chu nun phung chetak anga a soi chua ko thial thenga thiam lo achan zui nuwa deu so na tongkam ambar ha chunga hian an chak chuak na sa a tuna tongkam mak tak mai aron nei vele a actress Amber Heard chuan apasal hlui Johnny Depp chu alam mangai rengti thu aron soi chuak vele tatlat mai diklo taka a khoi che chung le lawsuit file khuma ne na achan zui nu po in athin lung ala danglam lo ti apuang chuak ni lai ni liam ta khan NBC News speciality chuatur kheu hon na hun an man lain Aquaman actress Amber chuan Johnny Depp chu kamai tak zetani athin lungzong zongin kamai ani ti in Savannah Guthrie ahil kumsam thum le paruka upa Amber Heard chuan apasal hlui Johnny Depp nen anin lai chin na cheto tak mai chu athei ang to ka siam that atum chung poin apui tlin thei talo ni ina soya apasal hlui Johnny Depp khuat na anei lo thu le achunga ril ruchia engma apulo ni ina soibok Johnny Depp kumsam nga pokomi chuan anupui hlui Amber Heard chu sang ni som pariat Washington Post opeta atongkam chuaka wangin kota aking ani kha Washington Post a hian Amber chuan apasal hlui Johnny Depp in a soi sak thin thu le diklo taka rikrapa kut athak thin thu a soi chuaka heba ka hian a pong sual thin ti in apu chle bok ani kha heba ka hian Amber chuan Johnny Depp chu damdoi rui ching ani ati a mithik thu chetak le laom tak ni in a soibok abikin alem chan pui James Franco laka athik thu chiat na azual ti soin mi hur ti in ako thin ti asoi lang bok ani khatia Johnny Depp nen anom dun chung khan Amber chuan apasal hlui Johnny Deppan kuthlakin asoi sa thin ti asoya ahring nun chu hrem hun ang mai ani atibok heti lai hian star lawyer Camille Vasquez chuan Johnny Depp nen anin kara nia an pu na thudik aron puang chuak vele ta Amber Heard le apasal hlui Johnny Depp te in khin lai kha
TV kal tlangin an pe chuaka an chan chin hian internet khovela soi a hlo hle ani kha he defamation trial a hian Johnny Depp chuan a lawyer atan nula chelo tak mai Camille Vasquez manga an pahni a courtroom a an khosak dan le an hoi herra wangin anin kara thil a nge nia nga in mitam takin anin det nia nga in ngai dan nget tak an nei pha a ma se Pirates of the Caribbean star Johnny Depp nen anin det nge nia internet lama thu thang mek chungchanga lawyer Camille Vasquez chuan thu dik soi chuakin a client te chu a kher tak zet ti asoya a client actor Johnny Depp nen po kum liliam ta atang to khan thian thatak an ni thuwa ta langbok za mo rong kai lek leka a client Johnny Depp nen an chungchanga tongkam a chuak fo chu poyati thu le zialo ati thuwa soi boka anin kara in ngai zon na lam engma a omlo ti asoi chiang ani defamation trial a depan ne na achan ta nu hian lawyer Camille point mi hriat a hlo zual pha law firm din hun thazok alwa thei pha ani Camille hi California lam chuak ni in law firm Brown Ratnica sang ni som pariat kumatang khan athok tran ani kan video masalama khovela nuclear ral thuam thar siam chua chu pung hluai lo ma se nuclear ral thuam nei ramten an ral thuam an tuai hnum na sa le a hei wang hian khovel hian nuclear in do hi a hlat lutuk lo nia mi thiam ten an ngai thu kan soi to ani kha khovela nuclear ral thuam nei ram pakwa te chuan kumsang ni som ni pakhat chung khan an ral thuam thom thatna tan US dollar tluk le dingon somriat pahni le point li chuang te meu an seng ni in campaign group chuan an puang heng ramzinga hian United States chuan a seng hnem bera China Russia United Kingdom le France ten an dot ni in international campaign to abolish nuclear weapon ICAN annual report chuan a tar lang khovel ram tam zok ten nuclear khap andu lain nuclear nei ram ten kumsang ni som ni pakhat chung khan dan lawaral thuam leinan sum thahnem tak an seng ani ti in report chuan a soi ral thuam leina atana sum an man hian Europa indo na le thil hlu tak tak te aveng him theilowa khovel huwa pa hripui leng thunun na konga an hlo chamani diklo taka sum khoral na hi kanti to pangai ati thotan ni kha Stockholm International Peace Research Sipri chuan nuclear ral thuam kol ram pakwa ta chuan an ral thuam ta chu an ti chak bel emo an nei bel vek ti soin kol war nuwa avoi khat nan heng ral thuam hlom lutuk man mai theina hun po hi kan tong chhome kani ati February thla a Ukraine run tu Russia chuan nuclear mana avau fo ani kha ICAN ta landanin North Korea hian nikum khan nuclear lamchi ral thuam leinan US dollar makta duai zaruk samli pahni an man thu le United Nation in rek na an siam chung le Sri Lanka wanga ram ri an khar phui chung poin heti zat sum hi an mang thei tho ti atar lang North Korea hi kan ngai ain alo ho sadai ani kumsang ni som pakwa a khati hun laya US President Donald Trump ne na nuclear ral thuam manglo tura in rem na an siam te an bo chiat le nuwa kumin chung po hian missile thahnem tak an kap chuak le to a kumsang ni som pasari nuwa avoi khatna atan nuclear ral thuam an enchin le don ti report awma wangin lau thon na lian tak awm chhome kani North Korea hian khovel ram then khaten COVID-19 fourth wave po an kalpel to lain first wave an la boi pui mek chawa heti mek lai hian Kim Jong Un a chuan nuclear weapon chu avoi sari nan test le tumin ala in buat sai le mek bok nen Washington le Seoul ta chuan vau khan na nen beng dai thei anin be se ani COVID-19 po an buai pui lain North Korea rambi ka eile bar an thar chuan na mun lama chuan pumpui lam thalo nat na intestinal epidemic aleng na sa em zui le ngala Kim Jong Un chuan Western Port City of Haeju acute enteric epidemic tuarte eitur
damdoi engemozat athon ti State News Agency KCNA chuan atar langa ma se engzat in nge henat na hituar mek ti le thi pui to engzat nge ti ero atar lang lo Kim Jong Un chuan he hripui leng zel tur vennan hian test an nei ma chuan in ring hlel te chu quarantine turin thu ape ani South Korea Unification Ministry Inter Korean Affair Official te chuan North Korea a hripui dang leng me khi cholera typhoid ani an ringa South Korea Spy Agency te chuan lawmaker te hnena tuya tanga nat na in kai chon thei typhoid nat nang chi chu COVID-19 dar ma dai khan North Korea hian an buai pui hle to ti an hril South Korea chuan pui anin huam line Kim Jong Un le a ho te chuan chan na an la pelawani International campaign to abolish nuclear weapon in kumsang ni som ni pakhat chunga nuclear ral thuamata na ram rang te in sendan atar lan chu United States US dollar tluk le ding on som li pali le point ni China US dollar tluk le ding on som pakhat le point sari Russia US dollar tluk le ding on riat le point ruk United Kingdom US dollar tluk le ding on ruk le point riat France US dollar tluk le ding on nga le point kwa India US dollar tluk le ding on ni le point thum Israel US dollar tluk le ding on khat le point ni Pakistan US dollar tluk le ding on khat le point khat ba ka North Korea hian US dollar makta duai zaruk somli pahni an seng hlom ani Pakistan military dictator hlui General Parvez Musharraf chu Adam chua abesei om to lo nia an hriat awangin UAE a damdoi ina tangin Pakistan Army Air Ambulance mangin Pakistana hruai ho tumani kumsom sari le pariat mi General Musharraf hian kumsang khajakua somkua pakua atanga sang ni pariat inkar khan Pakistana rawwarela ma se athunei na atanga paithak ani nuwa ram phat san tuwa pu ani awang le Ramdan pui constitution ati to pawangin damchung tang tura hrem ani zeta damchung tang tura hrem na an pek chu an nuwa ti top ani le ani kumsang ni som paruk march thla khan damdoi lama in enkol turin Dubai pana hetatang hian Pakistana hian akir le talawani amyloidosis natna vein kumsang ni som pariat khan UAE a enkol ani a adin mun hian thatlam apan hlei thei talawa kar thum liam ta atang khan damdoi ina enkol le ni in niamlam apan zela atak sapeng rang ta chuan na an tho mumal to lo wangin adam chu ale beiseina a om to lo ni in achung ta chuan an soi Russia President Vladimir Putin a hrisel na chungchanga thu atam hlemaya kansar aveinia soipo atam khop mai Russia President Vladimir Putin hi ramchung le rampona ajin kualna apianga a bodyguard abik taka ama vilchot tu raruat Russian Federation Protection Service FPS mi paruk pasari vel chuan azun le ek vel te chu uluk taka pek veka special suitcase a khungin Moscow a an phurlet le vek zel ni in talan ani le tatlat mai hetianga Putina zun le ek men lama uluk taka an song bol chan hi a hrisel na din mundik tak Foreign Intelligence Agency midang a hello turten an hriat theilo na na ti ni in French News Magazine Paris Match chuan atar lang hemi chungchang French News Magazine Paris Matchin atar lan ti oi em tu hi video pakhat a viral na sa hle maya soizui a hloin ngai to ati thui hle he video viral a hian washroom pakhat kong khar bula guard pahni andinga chuti lai chuan washroom atangin mi pahni lo chuakin pakhat jok chuan suitcase akhai boka annu loka guard pakhat lo chuak le in Putina hian aron zuya anunga guard dang pahni in anron zui bok ani Putina hi hetianga en kolavil zui ani chungchang tlang hriat ani masak ber chu kumsang ni som pasari a France atlo kha ni in kumsang ni som pakwa a Saudi Arabia atlo po khan hetiang anga vil zui rang hini a hriat ani
Putin a hian Axisel na din mun athup tlat chan hi Axisel na din mun awanga athu nei na lo emo aking puiten chu churem changa an lo lak emo adu lawa Russia ruai tur hian ala fit to ka nget tak le chak taka ruai theitu ala ni ti lantir adu ni in talan ani bok thu chiang tak Putin a Axisel na chung changa hian riat tur om lawa khovelin Putin a Axisel na din mun le engnat na tak nge anei ti hi anin rin siak mek ani bermai Ukrainian Health Ministry in atalan dan chuan Donbas atangin medical train mangin jun ni som panga khan mi sang khat phur liam annia heng mi te hi Ukraine Railway operator Urza Lisnitsia le Medicine Sans Frontiers te Trangkopa malak na phur chu annia Donbas ami liam tuar zaruk somkwa le damlo te anni Luhansk Military Administration sarhi heidayan Ukrainian Military Defense akhil danin Severodonetsk Luhansk province le ache vela inka na anasa le a Russia le Ukraine hi antrang marpa ta thom re lai a ummeu lo ni ina soi Ukraine form report danin grain thar chuata chu long manga hral chuadan aw mai thei mel si lawa Taras Vysotsky first deputy minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine chuan grain storage dang kum khat chung tal anda that thei na tur an ngai to angai don ta ani heti lai hian US president Joe Biden chuan Ukraine grain thar chuata hi rel manga thon chuat thei dan tur adap pui meka mase enge an anang soi thei ani lo Western intelligence le military official te mudanin Russia le Ukraine te hian indolaya hun khir ber antong meka tuna andin mun hian buaina ron chua chan ber result po aron ir chua pui to ang Western ho point du than tur khir tak an siam angai thuayang Ukraine hi ral thuam le thil danga pui zel nge rem na zon pui ti in CNN chuana tar langani TASS news agency report danin Russia chuan ways havin Ukraine high mobility artillery rocket system HIMARS an petur chu an ngai mo hle maya Russian diplomat Anatoly Antonov chuan Colin Kaus US Under Secretary of Defense nena US in HIMARS thon antum hian indona apo sei pha donani ati Russia chuan Severodonetsk in chua anin beina Ukraine lam chu in surrender turin antia ma se Ukraine lam chuan in pek antum bi khau lo Azov plan chunga om te hian Mariupol Azovstal steel plant lamatom te ho ang tho khan an tuar ve viau theidon ni inalang tangve tlat ma se atop kho ka chuan anin pek le tho angai le mel hle Russia in civilian te humanitarian corridor an buat chai chu Ukraine lamin anti khai laka Severodonetsk mun tam zok hi Russian force ten uncontrol to sia Azov plant underground bunkara hian civilian zanga vel anom meka pon lama Ukraine lam antlom zelawangin atopa chuan inpek le nge angai nge arin omani Ukrainian Defense Ministry chuan Indonesia som pani na Russia in sipai singthum sang ni zasari somnga armor personnel vehicle APV sangthum zanga somni pariat teng sangkhat zali somli artillery system zasari somni pani multiple launch rocket system MLRS zani somthum anti-aircraft warfare somkwa pasari vehicle le fuel tank sangthum zanga somthum pariat aircraft zani som pathum helicopter za som sari pakwa cruise missile za som ni pakwa special equipment som nga pangale long som pathum an chan to ni in antar lang Ukraine Prosecutor General Office report danin naupang zathum som pathum thi to in hliam tuar zanga som sari anom to ti ania intelligence report UK Defense Military in apeka chuan Russia lam hian urban warfare tactic mangin Severodonetsk zong deuh tho uncontrol to antibok Greece chuan Ukraine nena BMP-1 infantry fighting vehicle somthum Russia be nanan pedona
Pentagon head Lloyd Austin chuan alai stand Ukraine harpoon launcher le missile tuipui kam venan kan pe a UK in M217 launcher midang ten howitzer le artillery ammunition te Donbas lam venan kan pe teng le helicopter a thlen bel bokang ti ina soi US General Mark Milley chuan US hian Ukraine hi kan pui zel don long range rocket artillery system kan pe anga Donbas an mang tangkai le ang Russia in armor force som ni atanga som thungvel an hlo to ati ve bok hetiang hian ramdang te hian ral thuam an pek tur hi soi fo ma se Ukraine hian an dong tlai thei hle maya an don meu chuan an lo tlom duai man zel to thina chu wangin Ukraine tan chuan ral thuam an don turte don thuai thei hi achak om hle in arin omani Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Wei Shovin Siberia nena Russia chu oil le gas a dor lo tura anti chu a hlotlin lo wangin a deu so hle a energy supply kan pe chuak thale China in enge andu an hriata wangin an ke a tu ma anin hlin boi tir ve du lo Moscow le Beijing in thian thatna hi ti chiat rualani lo Wei Shovin an tu ra an seng meka European Union in an ma ni thlan khurtur an lai mek ani Russia energy an buaya Wei Sho hi an ma ni luwa anin ka pani ati sia mai European Union atanga indang ta United Kingdom point hunrei tak gesa Russia alo dor to thin na ang chu ati tlem tialangai ve ta sia British gas owner Centrica chuan Norwegian State Oil Company Equinor chu in remna an sign fel pui vele taringot mai Equinor chuan sangni somni pathum matanga sangni somni panga chunga tan 4.5 million UK in tinte in dai tur gas cubic meter billion khat supply an rem tita ani hedil thara hian Centrica in Equinor a supply tur zong chu kum khata cubic meter billion som aina tam hretanga sangni somni pani classic ron tho chho tura hian turam po in Russia in Ukraine aruna wangin Russia dor tle mantum sia hei wang hian natural resources market hi a hlu zualin mamo tok nei lo an hlau vek ani kum som paruk niza som chuang anin do meu chuan Ukraine defender te chu an chaw to in ral thuam an tla cham tran der to a Ukraine ram hruai tu te chuan ral thuam le sipai anin nei tam hle em wangin Wei Sho nena tanga ral thuam an mamo ang an don vat lo chuan Donbas chu Russia laka lo mai theidin muna an ding don ni in anin hretarum mai an chan mek le an ram chan to zat chu chuan an din mun der thong tavia wa anin ngai po hi a om lo ran big mi lo Western Howin Howitzer armor vehicle anti tank le anti air weapon tam tak Ukraine pek antiama ma se boruak in lumlet vezela wangin an chet tumdana an chet theilo chang a vele thin si a Melitopol mayor Ivan Fedorov chuan kilometer nga atanga kilometer sari vel zet Zaporizhia frontline da Russia sipai te an norle theini in asoya Kherson City Council chuan Kisilivka Soldetsky le Oleksandrivka te an lahum thei shram ti asoibok Donetsk region Ukraine Joint Forces Command te chuan mason na nei intiverthin ma se Ukraine Deputy Head of Military Intelligence Vadim Skibitsky chuan Russia superior firepower Russia in ral thuam ane that em awangin Donbas chu chel rei thei to tura ain ngai lowani Europe ram ruai tu then khat te chu June ni som parukhan European Ukraine to in anjina heng ram ruai tu te hi Germany lamatangin Scholz France atangin Macron le Italy atangin Draghi te annia anwai hian rel mangin Ukraine khopui Kiev khothlang lama khopakhata anluta Kiev an thlena tanga dar kar khat nuwa Kiev khopuya hian air raid siren tiri kani heng European ram hruai tu then khat Ukraine tloa jinten President Zelensky nena anthu soi then khat chu French President Macron chuan
Ukraine chu Russia dolet na konga mason zel tura adu sak thua soya German Chancellor Scholz chuan Ukraine chu buaina kalmeka puina pek zela tiamani Italy President Draghi chuan Zelensky hnena Ukraine chu infrastructure lama tundin le na turin funding peka tiama Romania President Klaus Lohanis chuan Russia chu international community ten an lahlin ngai don thu asoyani hengram hruai tu te hian Russia an rek na te chu kalpui zelani tur thule buaina are felma chuan bo zui zel an tum thu an soibok kani